Hadian baka sarkar jilla kala penmi ka hukum minin ka pratrek ban khang ka jiwan poi ki dokha na bar jilla khasansi na do penmi ya ka hukum nama ka jingsham ki dokha ke bawan na bar ka jilla ki dei ba injek ya ka dawai formalin bakin edo bat ban lat na jingpun kanya ka hukum bala pentep da ka commissioner of food safety ka sarkar jilla ka bala pen kulma di kikin hun kinong di dokha ha po ya do halo ka jingbam shai kanya ka hukum ya ka jing inject formalin ki dokha shibenta ki la pen pau ka jing binyau ba hukum ka bashumi sendar klam da ka jing tho hamal la kinong di dokha ka commissioner kala batha bakino kino ki bapersha ya katai ka hukum ken nga da ka pin saja da ka basyasat patok hadu nyosnem lem ka kuna ka bash pholang na kaliang katai kan hon kinong di dokha yamenta ki la pen pau bakin persya ban khang di dokha hayo do baru ken let mar ban le kan do ka commissioner ban pa jing shai la ka dei ni em basisha halo katai ka phang ai yo million ko order kan kishin na ka food and safety commissioner of food and safety te ngiru marsin iya kane ngilayo kung bayo yu trongsen ni kem smu thu so thau su ngele kung don ki bam nang tia namar nang tia nang dem namar bon ki ba ki bang don kamar hapo kidang don kamar kidang don kidang eset lupa kamar hamtam iksi thodi ngila khamsim khambun namar ting mentali ka kamar ka supply ka duna te ngila ya subadon belai stok lupa ru lai don hi te ni ni marsin si asngu ya kane ngila lengo ngan bat ngila pun bat ki para member jingi baru khot ngila lumlang mta singi ngila khot jingi lang mta singi bat bani lumlang te wasusi kolong ba i presiden dimdon menta sine namar ba ili don kam naka CCDC stisha pune te ngayeng hangni ngayeng kum nakaliang ngayeng kum executive member joka kasi jendia fish retailer and wholesaler association te kay ka bangi osmo minen kay kalong ka pang susi hado kata makin siong hakhang ne ni ye kitu ki bapli kin ai be ka penalty ka ba ngap siu de ki sipolak bat ka syong syong jail de sepatok de news nem kay ka bangi ngim smo tenat namar balik ki su ai ki campaign tip yangi ki association kum ka baning kong la de ki kwa bakin test si kata ki baru khot kamar ning kong kawan nakliyo kawan di binayo ki sapoi keleng ki di mana kedu ingi ki member ba ngintes ken na ingin tes kadok ha kamar hangne kadok har ko poi keleng kadok har ko poi na andra kam kana ki poi lelaki jong ki marka kidon ki AFL kidon ki DFS kidon kumta ter bat keleng ki poi ni ki keleng ki jaka tilada kanjin talada ki wan lili ban kin ongkin ya cooperate lang ban ngi ru kwa ek safety mo kwa ek safety kada kadon ka formalin ngi ru da katu kiro hangi pen pami ki kun dengan along ko gi IB ki kun ndrei ka basusi kalong ba ngi ru jing bam tip ngi jing bam tip ki pen pami ki kun lada ki ong ngi bangin yu makin test dengan ai ki ban test kane ka trok kawan benta kane ini kane ka way na trok kani ko wino witrok ni kharit ni ne kani kharit ni ne ada lap nang nanta bila thok kerteng bila yu bila lang ko pedit lang ban ni te lap na kani katrok ni ngin IP ken ngin batai ne eu ne ka sos din e kani ka dokha su menta pilap test bit nang te na what test na kani ru test pilap ne ngim tip ngila yo shock ngim tip siong bai maka naki out of 40 samples lipo sample kido hayu kita kharit ne khaba ne ngem tip iru em ki mention king mana ki nakadukan ayu pi yo ya kani kadokha nakadokha di test jet dokha ayu jet dokha ru ki babun jet dokha ayu sementara ki siong bai jere ngila test be igine te la ki test makna syata makna ginuar kin kini ini kong na lain kra lani ini kong na mulai isim ba filap ya kani ka ba pi yo positive ya formulin na e gilap nginiwat king sim do hane sim na yudu sim no sim no bi sim no sipin poi hadu seti ngila hadu poi hadu por begin arrest tu ya kita ba ai formulin tadi filap ne fight ke kies ini apa kat kum tinggi jiyo nang ti ka khaba ka poi ka khaba ngiyo ada kan epet ngin poi khaba manta na do bali ang claim ka certificate ka clearance certificate ka ba latho ang ne ka clearance certificate latho ang ne pet ya test nang ti formulin negative kiwan ra nang ne dela lagi kili nang ne nak itu man man
man la kaway pa kaway truck ni smusngan ba ni sa supply kani man kani ladon kajing bana wurwer ba lala formalin sini sa tay biang hindi ngi semtit na sa tirong ngi la ikiran bay daga ngirong ila ikiran bay daga daga basya mo siti malada mem ay serki lada mem ay formalin daga mut ngi tre insya ni teuturu sa tiu ulaya daga daga ka bates ngapa nanti tingiru ni kwa hina bantau jong na bantau ka jing kia jong kipat ba baro hot hindi bagi ong bingi kwa bandi do ha sudi ngin sudi tang na manta ka jing kwa lalu spa ila de ka jing kwa bangin ong ba ngin badi ngin di la ka de ngin yung kwa ra bandi kumta kada ki ong ngi bigin kang sibanay namar bangin alap ka formulen ka jing sya bagi wan man cooperate lang bangi tingi nya kloy bangin ni hangro ngi kloy bani khang lang tat hadu bang nanti kim clear sundon ngi kloy ndi menta hakdak suon ong bay menen damiet kataru champion tip hey mentau nong kondong dong puni ngawang ba chap do haya nga o phim tip se kayu ngitem don mobile phim don tu mobile ke ba don whatsapp ke ba don ngim tip supra pi dere ka tu su ngasi os ibe sibu status ibriu sibu ye champion tip ye ngi ba phin khang mentala ngi pli ka dukan ki bam tip sibu ha kasing bam tip ki bam tip menta gila simar men ki pli menta kasngi mar beli kim banae no official pin pat banae ngi mar kita ki kim pat banae ki na ka food safety commissioner food safety ki kim pat banae ngi bangin ngin khang ki si tho kumta te menta lada menta kidan ki bapli kadai hok mo ba pin su khang ba pin su ang ba si polak ban siu ki news nem hap la news nem bangin siaset jail kadai se hok kata te menta hang ni ngiru ngim kwa ai menta ka e jing du nong ka bakrao ne om dei badu tang kitu kinong di do ha ndai hang ni gibun ki yabun daki hajar khasi basado ha dei dong trei dong khasi bubun tang khasi jungi bubun batri ha basado ha om dei hagoi ngi para do para snam gen bagin su ong bai kumta bagin su ong bai menta mano ban ai kam kini si ai kini di drugs hati rodrok sih kan bani opisa hakdak mentat kimi opelat hakdak mentat kimi opelat ya pendak yang kesem tengah kerpat ya ka komisioner jung food safety bahkan le dak ke basyai dak ke jimut ke ba ya ngibedon kata ngidon ke jingi trilang kan ya trilang kan tengiru ngikloy la rapi ong kumno kat kum ko adro jo fil bengilap kalau kum tangi ngikloy ngini trilang naka association ngikloy ngini le ya ke ba kabak maki gila alap kata kajing sisya dei menta ka sulong bai umtip ha ko menta suong bai kumne te menta ngi kini ginong trail kan kat san singi kini si don mnan ba ai tulok re kini ginong trail bapli gi bai duk sup bapli kini ru gyap e bam khawong kini ru gyap e bam ja gyap e bam gyap don kam khawai te kensan ke sulong kumne te ka ege bom lalong malah kila alap hi ya kajing sisya ngi kloy bangin ya trik ya ke basya ngi kloy ban tre bat ngi tre lang bat ka tanat jok ko jok ya te hang ni mengimban si la kalong kumdo ngi kwa bat ngi kirpat ya ko komisioner makan pensya halor jengi bakan non mi lani ailat ingi bangin non mi bangi ngi ken dan khot jing keren ngi yangi kan menta la ngi bu bat ka meeting kan menta pen suong kumne ngi kwa sesisin pat makin lek makin ailat ingi makin pli ya kedukan senang ba kinuan biang mentes biang sisisin ba ya kitrok ki bayu ya kitrok ba ya gimar ba kitrok kintes ben in sai ai in sa ong bi dalam itu bangi la ekren yong ba yeti yeti ngi ong ba ni kwa ba menites memesesi pen iu kan ni rada kan ni kan tes ni tes baru ka don hi hani government of Andhra Pradesh Lada kata kan kila ada kitab itu deh. Mana fight ke gua kan ni kan kami fight. Dari kilap nau ni beri bola air kan ya. Bola air kan ni sertifikat. I talk ni, I support. Normal kali gua poin ni ka sertifikat dia beneran. Ni tingim tip he. Tingim tip. Lates ni ti ngi ladi be. Tiki tes ni kilap yang nau ni beri. Tingin batai kan ni kadok hak rejung ni bola you. Bona sia kilang gimana jon. Seti ngi lak ni kata seti. Seti ngi lak ni kata seti. Kilap tes ni seti. Kila approve na sila tes. Tam ya kapasiti ho. Ha, ya kapasiti.
Kapa mentah kita. Kadi kam de kayu. Kum kiwan mentah, kiwan sop-sop dia kata ke wan mentah kan pensai. Kiwan ingin insa ngir insa pensai ke. Bodoh kha kadi bodoh kha je kayu. Mar kidon je jo kha bi, je jo kha ki to ki bati bele. Le siu ne bala yo certificate ukemle. Ting kitu ki basu, ting mentam di bodong ne. Ting kiwan kido kha ki basuan kido kha kilam tes ne eru. Na kiwan na asam ne ki bom tes ne ki bom yo yu ngim tip dia kata. Pi mentah la ngi la yo e kan ne. Layo ini certificate ke ki ha nong thi kadi semaka ki bakan ongonan corporate ni ke gini ro kha sim ni sim test kane ke bala de lada kadang lap formalin nak kane ke bala ai ke te sele ba duta ke ni uni di duta uni di nong ni bri ko lele duta nomor kalong kumne kadok kha ke bangi ni jumlah ada ban le halenti hang tu ngidon hakatrok dangatrok nya tep skum kat kum ka pipet ya di pet ka paking pimla ban pli ban de gawi biang pimla ban le ka talenti hap tep biang hap le biang namar utrai bola pha nang thi kan ne utrai bola pha nang thi bola full packing bai he kadok kha Hakasi senduk kenbi hakasi senduk kadok ha kadon kumba saupo arteli into life pass senduk kelangkar 1,000 kilo 1,000 teli kini injek mana kowe tang kadok ha bang ne kini injek kadok ha bang siti rata te ngini mu iwet ya tang ngimla badong ibi bagi halenti te ka bamla badong liat mar kumbawan utha anak thi mar utha kan kum packing thi utha stop setelah berlatih siteng nanti hinap break tu skop hinap break pemion tu skop yang hongru berben film lare ben dia kata benong halenti mo kata ke ba te lar kadok ha ngi layo ka kenang ni te kan ong ni ka food and safety yengi kana commissioner tekin pa abril bakin ong sini ki belates ai ke kadok ha in ai ke tes gi jadi kilap pada te mon ai jubab uni kan brio ai nanti ngisini asini Sama kali ban pensai. lada kawan hangi tingi opek kene ai formulen uni kane kadok hanang ne ma Ikwa kajing pensai dah. kalau Kat ngene dok ha iu ke tes formulen. mentang ono pi kane kadok ha kane Kat dok ha iu ke kilap bagi tes formulen. Amar tegi ajar dak kidan gidok ha bi. Jadi ban pensai ni kadi dak dok ha iu ke kilap bagi tes formulen. meladi kita khabar te mentang sebut mentang kane ke formulen kane kali ke belates ini nang pi Kajing sini aja ngidili yung bet lara kawan tesa na sana nila biang. Ngin ay na tu trok bau yo ya kene. Ni sini ya kene. Lada kilap na sini ba kadon kalau positif da kamu ngin sini ali ngin ngiyo no uni su anso uni bri ba uni ya kene certificate. Ni tingin tip uni bri. Ni sini ya ka state food and safety department ni senia ya ka kambarang we kanon kan peni ke ngi na particular truck particular fish what type of a fish of yo ikine kido kayu bangiru ngira ken bangin budien ke kata ka bang ongai pin silong we nginum sya ba uni bri ba ay kan fake certificate ngim sim masuk ire bat pila ban sim action ma pi turu la ban yalam su setiru kata apa ini harus kata kajing penung arfulaiter te katu kajing ong jonga kabangong kabandan formalin halot ni kalau ka buan Andhra Pradesh te katkan ku jing ong jingkeli ke jongpi kabang bapi hal nang thi phila sania ngingi sania na nang thi na driver halenti unumla ban le na ble andanda ala packing ya kadok ka ada load atau drop kaladon sabi babon ja jingka ya ka kali jadi ya ki kartun ki homopol gitu te uskop katarpar kebobon ja ki ayu jing ayu dan tu bahkan bapindaya halenti ka bapinda ong jing kali yang pi ong halenti bisa sania ngila ban sania kata na lu nang tete mla ban la halenti na pakawai kadok ha pimla bapinlit ban bakle dawai la na pin sei dala dia pin packing biang katu kajing packing kadai betang na Andhra Pradesh kamde shoot kajing packing halenti Kena kata apa? Andra kabangi kan dikasih certificate
kadi ke jing senia jungi ru ya kati kan ran aplik atas nem ngila tre ngim dan ngim ju yo kham yo sno ne kelas ka we formulen ka bangi ngilap hang ni aba kalap hang ni slong te balap hanong po te kites kim ong kata surprise test kiwan ya kendu be direct yang hang ni bahasa dokha kiwan ong be direct yang ngin hat test ki dokha te ka khaba ki yo klik be ben ki ma katrok kawan hi kong mukim iwan hi bay direct ikong mukim ikikiu bayang te ilit di stage kliyo ipun hak ka dokha na kawai katrok ites ya kato yang oke ites ya kawai kakali yang oke iwan sini sepo bahasa dakha ilap ya itu ki kani isim ya kini ki karet ites ya gitu baru ilong hakmat jung ni ben ndai ya kani ka batas menta yangi ka penlong lengo adu kata-kata ka pen omdom hadu kata-kata ka ba hadu kumo ang laban rap mene dai ni bay member jong kasion bayang ba kini nangi ba kham nang thia kham nang dem so kadai ke jing sisa na ble ngale yela dia bawan yo spo baje bre men nem step nglawan yo ndru baje na ble ngaung bale bangan yo ban pet na ngap ki gang buang ning ya bun stang ki khna sudah ya bun stang ki khna ki rong ba ki la kham ya duna ki ke bela kham long rang ba bela kham long temen bre ta kadang lawan makare kham step ngamba yo don kini ki khna yo ki le klumar yo ki ngat ke ba ya kijing im kijong ki tarong meneng ong iki ngong wat numele ke ngap bet set bet up bet hadu bandade kapor ngin sa pensai mangi lada ngi dei ban ya hap ya kran kata hang ni ngin ya kran hang ni lada dei ban le ya kendu ya disi yang ai ne ya ta commissioner satai ru ngin hap bet ban le te nakal yang jungi kumbalong menchwa ni sngo tenat nalde ka food and safety hang ni kabadon hang ni hastit jungi ni buram haya kan abe kala yarap sisa sibon yang ba kala da kadon keno ka formulen ke kapen sai bet de haba kalap ong yung ni mlong de pai ba ru dang fluid dang pai ba ru dang ni la yo semua hadu kan ni tu kamlan sian su ni de sang kwa ba ngini je kendu na ya komisioner jaka food and safety ingin nyala ikidu iki adin bangili ikidu iki ingin pan ke jimpen syai dia ada iki bami iki result bami aku jingi kiran ke jungi ingin saya pentip pada pai ba de si kalong ne kamlong de banlong ne ban mangin declare ke haru kanong kang ingwa tip bangi Spesimen lasak mungkin kementan yo update dan hamrat mai ke kibun baki kiong di khaboy da haba kat ka jing ya jenti ka jonga ka ba katua jing sakhan sibna tam am regam simla yo mat kata ban ong badon ka dok kha ka bhoi ka don